Hello everyone, dzina langa ndi Fulufhelo Precious Mafadza ndi nne ndo ṅwalaho hei bugu i no pfhi Phuli Vhusendeka Miss. Dzangalelo langa ḽo ṅwala ndo thoma ndi kha grade 12. Ndi khou humbula ndi na group ya dzikhonani, zwithu zwe vha tshi zwi ita zwo vha zwi tshi nyanyula uri mara nda tou ḓiwana ndi khou share experience tshine nda khou vha natsho nga evha vhathu na vhaṅwe vhathu vha kone u vhona uri ndo surroundiwa nga ṱhama dzani nda rai zwavhuḓi ndi khou ṅwala movie ende ndi tshi khou shumisa hedzi khonani dzanga dzine dzi a ntakadza. So kha page ḽo thoma nda mbo ḓi ṅwala dzi characters, then u bva hafhaḽani nda ṅwala na scene mbili fhedzi. Ndi zwithu zwe nda ndi tshi khou zwi ita ndi nga ngomu kilasini, ha vha uri u khou swika mudededzi wa subject yeneyi nda vha ndi tshi khou athenda yone nda namba nda ima u ṅwala ndi si tsha ṅwala. So ndi zwithu zwa 2012, ḽiṅwe ḓuvha nda ri ndo dzula hau 2017 wa March ndi rai ndi khou tea u fhisa bugu dza kale mani dzo sokou dzula hafhanoni. Nda mbo ḓi ṱangana na heiḽa bugu, so zwa mbo ḓi vhuisa memory wola wa murahu uri zwavhuḓi hafhanoni ndo vha ndi khou lingedza u ita mini. So nda pfha zwi tshi khou ntakadza, zwi khou mpha na dzangalelo uri ndi khou tea u isa phanḓa na hezwi zwithu ngori ndi zwithu zwine zwi mbiluni, it's something that I'm passionate about. So nda decide uri okay, u bva zwa zwino ndi khou dzhia ball pen na hei bugu nda isa phanḓa na zwine ndi khou thoma zwone. Then ndi yone nda mbo ḓi thoma u ṅwala kha heneiḽa bugu because nda sathu wana laptop yori ndi nga vha ndi tshi khou ṅwala. Nda ṅwala bugu yanga yo thoma ine nda sathu ḓivhesa tshithu nga ṅwala, then yo vha yo ṱanganana nga maanḓa mara ndo mbo ḓi vhetshela thungo, then nda kona nda ḓa nda ṅwala heyi bugu. Ndo vha ndo thoma nda vha na nḓivho nnzhi kana yoṱhe ine ya ṱoḓea nga u ṅwala. Ndi zwone zwe zwa ita uri nṋe ndi ṅwale heyi bugu, ndi ngazwo ri khou wana yo bva ṋamusi. Heḽi dzina ḽo no pfhi Phuli Vhusendeka Miss, nṋe ndi tshi thoma u ṅwala heyi bugu ndo ri i pfhi spiritual captivity. Ha vha uri a thi ḓivhi uri ndi tshi isa kha Tshivenḓa ndi nga tou zwi vhekanyisa hani nga nḓila yavhuḓi. So hu na muṅwe murendi o no pfhi Ndivhuwo Mabonyani ane u ḓivhea nga ḽadzomo ḽa Venḓa. Nda ri iwe muthu ndi na ṱhoho okay, if spiritual captivity, iwe sa murendi ndi khou humbela u i vhekanye zwavhuḓi nga nḓila ya vhurendi lune i ḓo sala i khou pfhala kha muthu muṅwe na muṅwe a kona a ḓa na heḽi dzina ḽo no ri Phuli Vhusendeka Miss ḽine ḽi vha ḽi tshi khou amba zwo no fana na spiritual captivity kana maipfi a sokou tou amba direct hezwo, mara zwi guma zwi tshi khou vhuya fhethu nthihi. And hafhanoni nga fhasi kha maḽeḓere ya matswuku hu ngo pfhi phuli dza vhaloi vhuthubyani. Hafhanoni zwi vha zwi tshi khou tou vha highlighter uri vha vhe na clue yori vhunzhi ha vhathu a vha pfhesesi heyi ṱhoho ngori ndi ya vhurendi, a i ngo tou bvisela khagala uri spiritual captivity. So nga henoni maipfi matswuku a re hafha fhasi vha sala vha tshi khou pfhesesa uri okay, zwavhuḓi heyi bugu i na zwithu zwa so nga ngomu khayo. Uri u vhe muṅwali, u tshi sala u tshi pfhi u muṅwali u tea u vha wo no experience zwithu zwinzhi vhutshiloni. Uri i vhe bugu i vhe so, ndi tea u vha ndi na mafhungo ane ndo a experience. Zwithu zwine zwa vha hafhanoni nga ngomu ndo zwi experience, ndi na vhuṱanzi nazwo. Ndi zwithu zwine zwo itea around nne kha vhathu vhe nda ḓiwana ndi tshi khou tshila navho ndi tshi khou aluwa vhe hone hanefho muṱani. Ndo aluwa muṱani ya tou ri muṱani muhulwane nyana. So tshiṅwe hafhu tshine tsha tou engedzesa ndi tsho uri ngauri nda ndi tshi khou ofha uri heyi bugu ndi i bvise ngori vhathu vha nga si tende zwine zwa vha nga ngomu, ndo mbo ḓi amba na vhathu vho no swika vhaṱanu vhe vha vha tshi khou ḓa kha nṋe vha tshi khou sumbedzisa uri ri na thaidzo ya so. Nda wana uri vha khou amba exactly zwithu zwine zwa vha uri zwi hafhanoni. So ndi zwithu zwine ndi na vhuṱanzi nazwo hezwi. Ndo zwi ṅwala zwi tshi khou relate kha nṋe na vhavho vhathu vhane
ndo amba navho, ndo vha interview. Hei bugu ndi ya muthu muṅwe na muṅwe u tou vhori a si vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo ri vha tshi vhala vha pfha vha tshi khou farea zwavhuḓi, ngori vhunzhi ha vhathu vha zwi ita zwithu zwo ṅwaliwaho afha nga ngomu kha heinoni bugu, ende hu na vhunzhi ha vhathu vhane vha khou itiwa hezwo zwithu vha sa khou zwi ḓivha zwori zwithu zwi re hafhanoni nga ngomu buguni zwi khou itea vhutshiloni hanga, ndi khou itiwa. The reason why ndi tshi khou ṱangana na khaedu dza so na so vhutshiloni ndi nga nṱhani ha uri na ngoho hezwi zwithu zwi khou itea vhutshiloni hanga. A si muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo ri a tshi vhala a pfha muya wawe wo vhofholowa, ngori i bvisela nnḓa zwiphiri zwinzhi zwa vhathu zwa swiswini zwine a vha ṱoḓi zwi tshi ḓivhiwa, zwine a vha ṱoḓi zwi tshi vhoniwa nga vhathu, ndi ngazwo vha tshi zwi ita maswiswini. So nṋe ndi khou vhona uri ndi tshifhinga zwino tsha uri zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi khou itea maswiswini ri zwi ḓisela tshedzani uri vhathu vha gume vha khou ḓivha uri matshiloni avho khou ṱangana hu khou itea mini, ende uri vha ḓi wane vha tshi khou bva kha zwezwo zwithu vha tea uri vha ite mini. So hei bugu i nazwo zwoṱhe nga ngomu, yo state thaidzo dzoṱhe dzine dza vha nga ngomu zwine ya vha zwone. Vhundeme hei bugu ndi uri ndi pfhesesa u nga ri zwavhuḓi muthu muṅwe na muṅwe u tea uri a vhe nayo hei bugu, ngauri thaidzo ndi nga tou ri thaidzo dzoṱhe dzine ra khou ṱangana nadzo vhutshiloni solution dza hone dzi hafhanoni nga ngomu, ende nṋe ndo dzi ṱalutshedza uri dzo ḓiswa ngani, dzo ḓa hani, dzo vhangwa nga mini. Muthu u ya kona u vhona uri okay, zwi amba zwori u bva murahu hangei hu na zwithu zwo imaho nga u rali zwo khakheaho, zwine ndi a kona uri ndi bve khazwo na musi zwo khakhea murahu, ngauri mathada ane nga maanḓa vhaswa vha khou ṱanganesa nao vha khou balelwa u wana mishumo. Ra tou dzhena kha social media hu dzula u khou leliwa nga dzi relationship, u ḓivhudzisa uri na generation yashu u khou tou itea mini ngayo, vha khou lela nga mishumo, vha khou lela nga dzi relationship, vha khou lela nga tshikolo. Zwithu zwoṱhe zwine zwa ita uri muthu a vhe muthu kana a pfhi muthu vha khou balelwa u zwi wana nga nṱhani ha captivity kana u thubiwa tshimuyani. Hanefho hune vha vha hone hune vha khou dzula hone kha vha ye vha yo tsheka kha bookstore yavho ya tsini vha ḓo i wana yone heinoni bugu. Arali vha tou wana i siho kha vha kwame nṋe kha nomboro dzanga dza luṱingo dzine dza vha 076 066 7509 kana vha nga ṅwana kha Facebook ndi pfhi Fulu Preshi Mafadza, kana vha ṅwana kha Twitter ndi @Preshi Africa. Ndi khou livhuwa vhathu vhoṱhe vhane vho no wana heinoni copy, hu na vhathu vhanzhi vhane vho no i renga. Ndi khou livhuwa na havho vhane vha khou i share kha social media uri i swikelele kha vhunzhi ha vhathu vho fhambananaho. Ndi khou livhuwa support ya vheiwe, ndi khou livhuwa zwihulu.